Marwena watu wingi hena nabarina hotel lakini nabarina ni kule tawe chia solo isotera desh kan ta marwena ndio askari karibu bas kan ta marwena chia hena la pile hapo bashatoa ka Montramini hakikatan Montramini rawako wingitro so jisa zamani wanazoduka zili statu zihaba hapo fi Roma duka zihaba baziko na zina maana za Montramini ya Roma zima ya hena kona zinakuzozi tumbara zozoa ziratu na borsa na nini lakini dukani tatu tu kisa ni spare parts na telefono madira majabu za Somali we za huzo ziko jabu za Montramini sio lakini kubashato Montramini ukaranta hapo inaweza kera kubashata nao moi basi ipete fursa kumbika tu merle hapo tabesi numa kesho yanzize hiyo kazi kila fikiri chendra hiyo malasi hapo skola polisi ya Chendo. Hakikatan ni mahala hutrisha tabesi mtu cha umu katika siasa. Hili leo mahala yuko kansa tanto kugazoawe na khsalo ne amurengo ay mtu ublela wakati wakati na khsalo tu ambo na kinga msikitini ama na kula msikitini. Na upozi jana zihaba upoa maana kindihum kharija. Maana yako mahala katari lakini alhamdulillah mudiri shtume salama cho shere isatena hapo wena haki serikali takupa mathalan takpoa gari na shoferi ndiye fijiri takutaro na takurudo lakini sikati kitu chipane advice kwa takuba haja kwa sisi na mamena mtu mwingine kheri si wenewe chosechi mene maana mapena yuwa ndiye chimpere contrato hiyo kishperekae kichurudai tabe kachofu kitu taktomo pesa spendi ba serikali tasawo mahala hali jisio ni khatari tabesi isa fijiri gari hichi maana arino makishara hapo kila mtu yuko chini na kwa kutasi cha kulao chimbigasi maana orang kujia chishtara ni maana maper hamari mesi bas spisiro iwali kuskumoi mathalan jima ibakhishiza kasa ile khatari fijiri washela itila ibishemzinga ndila sifungamene nini tete la khabari tasa basi nashkula hata tete la khabari jamila ibakhishiza siku ajima basi no kwa ajima Jumapili kinazeze wajaribire wabjana au khtishawan nini lakini hizo kuwa sio fanyize kazi jisisudoa na numa sona kwa tasi chimalizo jabu wajibu itu kapapo si chifanya campaign kuambia watu jabu za Facebook kuambia watu hali ya London hali ya Amerika hali ya watu diaspora jisao maana kijisao wako sasa tunakuwa in shock keta pesa tena bas basi shfanyiza ilaka na watu wengi kwa ambira tarafa Facebook merle mtu mape jurnalista mape sukano hapo kumilisha kijabu zetu kufanya kama hiriri tambe shfanyiza jabu ningi watu wengi editori ya watu mape wingi wabaretu wazibaki wa zamani wa Petro ala kulli hal si chano meeting kila baada siku hatu chiwanayo meeting ya wana watu labda kalamona akhiri wakati si marizo hiyo kazi chadeni chale chimerle chitu mape mini isa choshere walikumu jana mape na ini daftari chibarsizo mana arizaine nao di chibarsizo mjana ondi chispeka mahala isa very interesting na ditore jawabu za kodize isa ni stete chichimerse sabeti la hospitale banadiri walikumu ke mape amini hakadiri taban choshe chimnangalile atamu ko maskini filile hata chimzishire si tabesi stile picha za mahala mape wesh fanyiza activity nyingi muke pesa nyingi hospitali chimmiro fanyiza plani kodela na wagasimi hospitali nini muke so kabure
fanyiriza kila kintu che ala kulli hal no manke nanko fikiri la ken rakum merla mini kintu mape dawa jab mape ala kulli hal dittore Mustafa bishesimo kodere l'ospitale ya ontrami ontrumatu koko naina miwa mwambie si hapa zili nitapo haja chinatu zili dawa ndio nakusudiwa basi tushekwe kumera dawa na kumera jabu mape yingine kabak patroan rumape masalan wako tayari kenramini kufanyiza watu dawa amu watu mape maana kira imape kufanyowa chintu mape kufanyiza hospitali amini choshe chimene ni agasime amone wazir kuhigene hospitali chimenowe tasi chimingilire chimambire hali yetu na dibu ya tuamini nini lakini isa hadiri japo moyo iskadiri kufanya si isa iskadiri kumtuma mtu mini lakini boy mitakada kifanyiza na gita kinifo lecheni watu mape wabjana mape wana iwachi intru wana interesa na medicine na nini wana retroa hapa sishtoka pa training shtoka barsha kazi kufanywa numaki watu au wanaenda mini wakati mini tafungu kwa takadra mini kufanya kazi kanya na hadi hiyo ndio fikra sura bas khiri letu wafikane hadina dawa mape izo ziko tukangala magazinani takhin pa dawa ziko hadi mi izo mbi takadra kinfanyiza na ai tuntu chingine yami takadra kufanya takhin fanyiza numa shifarame mtu mape mingine wa dito Mustafa na miwo kumaendera no chijaribire mtu oyo dibu kule nini hapo mbona hali kila moyo kutia simpiga mtu simu ashiki basi simu cha hakisi mtu ashiki basi lakini jisio wechi dadarete lakini mushkila moyo mini maana ke fungamene haingiriki hailawiki kasa jisio hapo moyo dibu nashku khadira kufanya chintu practically lakini dawa speta tambesi na mtu hadiro reteni watu takimpela training tabe chimpete wena job mape ningi sundo kufanya sichoshere safara ya Turkia kwa mera joshere apa spela balani akhiri wanakhtia kichingiza we hari tumbovu maana kiziko ndira muna dalari kufanya chintu mape ziko lakini hari you safety ba o mundu ba chiwa hakisi tume tana khadira kukabila ni dibu nahtia isana jawabu ningi si chiwena sa khadiri kamu tahu kheri wanchinuza suali anyone suali ya shiri jisai inaweza basi kila kitu fanya haba shiri jisai suali ya dasturi muhtani no sho ansa inta maana khodobu gani maana izokhin pita karka yo dasturi kana avni somele yo wallahi min bay dasturi hadire min ra'ya kama dasturi ita kweta salama tabesi maramoto inapita chiwao baina kweta salama ba dasturi maramo inapita ra'ya mi waliko tabesi wako watu mape hakikatan dasturi ko sura rawari mo ai chinto khilafu katika mabda za islamu mabda jabu moi iwaliko manam kemia ke 18 kuloloa min ishfanya support ba chisula tabesi mi hadire indi mina support yake na sababu zenu zizan hadire watu wengine wanrashize is one of the reason ya min hadiro na fanzo support kisani naambile kwa watu wengi hapa huza wanawake wote hapa hapa mwanamke yatima takule zo mundu mape ka 60 70 na wewe kama dola 2000 tahpo mwanamke hapa tahpo maskito kudulmoa jab mape kandira hiyo mtano reason watu wengi wa khirile wengi hadi mwanamke shikone na zile mkuu basi tena nini kanza jabu zingine ambo na mbele no khair mlate khair na jabu zingine kama khada owaye hapa na mbele ni raia mbele raia ni sio abu watu wengi wa khirile tambe nae ditore besera imo ingine nae hadire mke na umimba mke kitaita kuzaro kazini na po allowance na po wakati wa kumula na pe mshahara na minaendele inawako kia mape katika family inawako nae kabile chigawari hicho tabia tumezi na jabu mape nyingi usichigwele maana ke meeting ragire kufanyoa isa wakati nyingi خذوا بالكشك من هنا وترفع معنا دستور إيه نقدر خذوا بالمبين كاتو تشكل من هنا ترفع معنا وك أو هاي نعمل اللي ما تقولني أنا وانتو كما المية كم وأنا وانتو إيزو ما كم آخر له
wallahi yote yafanyoa almia kamo be ifanyiza akhiri be waqt dasturi wote wantu isomela itrambila numa wantu wafanyiza zigawari perché ni wantu 825 khadroi tujisika mbilo wantu kama khirilo wantu kama izo 820 weko dib tabesi yawanyiza zigawari na kila moi pela parti mathalan chapter ya kanra hata ya 10 pela group A 10 hata 20 pela group B tabesi group C pela 20 hata 30 jiso ifanyiza kila moi ni masuli katika gawari hicho tabesi isa ji group jitu isa tena wako jana na kaandika na kuzuba raiyo kikhsana kizo kikhsana support just protocol fulani tabesi numa kama numa nanko tao iwafiqina kila mtu moraiye sababu yana kizo na sababu yana khiro numa taito mela numa urangalo kama khirilo kama izo ufanyo vota takiara bas ikiwa shinzire upiso kwa shinzire okay isa khudja moy ni matanin bazuka apa oje waan fo durseta wazee au durseta fana ansahida kama wewe kama washana masi kama wengine ndio kama neno sio ni kuna ndio kama jinsi kipeshatoa okay jinsi kantoa sura live maana nini kubaratawa sura kubaratawa bata jiwawe hata fungamene mama petakuwa kutakhondwa tmezi sawa na wewe watu au maana kadri fahamana sura fahamena wingi wala nikichona na harisi hadi kasana ni kan diko 0.5 fanyo nusu yani nini nambe wallahi hata hiyo na vile asipowi kamili hata hiyo 0.5 na vile asipowi kamili upo wazara mapeta iko upo jitu mapeta iko na vile chiwayo petakuwa salama tabesi si chinazo rai zingine nyingi chinazo za kazi za biashara za creation za nini lakini salama tu chinasula ni fanya ni salama tu so 0.5 hata hiyo kumuzari kanasula mara moja ifanya nini hii manake fanya isiwako kwa sababu abu na swali ma ni rabu na rai ما يزي اسمي سؤال انا كوبي تخدروا بتروح كابو شوية انه ما فيش بلا سيرتيفيكيت بلا شهادة اذا زدت سلو كان ريبورت كوبو زي تختار نوتي manake kazi kile mo pela kazi pela file pela kila mo ikabi دستور تشوف انا سؤال مين iko انجير بتخكودا لي لكن انا سؤال ناوي nako minayo ba iko ni mudani هاي lenzo kuchima متاجي انا سامع wallahi si waliko 800 wa kama nini kaina gani ngiro 825 si choshele kamba manake kila moi nayo ugas wake abona umzerewe mbesi abona bokhor kila moka lugale si satela ya watu amini chokelelo tuamini umzere wao nayo MP wao nayo watu ansahisho dasturi watatu manake kila ugas moyo khada kufilata watatu mbesi ja chifila watatu naye wawelewane na MP wake wale watano isa grupo yetu si huwa ni watano ashadiri kuzida au watu mathalan au watu wengine wanayo maugasi watatu wanayo istera kila ugasi moja na watu watatu wa vilo istera au alikokenda sisa sijaona watu au wote tabesi isa kenda au nasi watatu chaiko 12 chaiko na wengine chibareto watu wengi chabareto hapo tabesi Mpaka pili maana ni lazika hapa na nze kumthira hizbu yetu awaje wa kamini fahamu nini katika maana niyo so one language yani kwa chikoa wallahi be hapo ishikotoa jambo za kazi shishila ishikotoa dasturi ishikotoa na kwa dasturi mathalan point map ishikotoa dasturi فهمنيت او ني ساسورا politically او ني what porque hapo mathalan kwa Sheikh Sharif na kuyo hapo situation inayobadilika tambesi tukuna amnie tukuna nani Sheikh na ile tukuna ni tambesi hapo mahali hiyo ni tofauti hata hiyo sema mondirani nini ufanywa nidhamu zisiku hiyo istena
ستنا ودركبنا وبشارة أبو كارتوا لما يجلون راني نما وبشاتو لو خسلوا أنا كوني رمضان أبو موي يبتر فرصة تكو كجوا تكوني نازل يستنا إيش بشاتو إيش كودلو مرة إيش كودلو إيش كودلو نوا articolo ma dentro ai pendi articolo ma per montu ai pendi la montu ma appena chi penda io istera questa mereza di sausura لكن السادري كي وغيب وشيسي مسكوت وشيني قبله يوكا كبرلماني إيو السادري كي ماشي لكن مانا كي أسيتشي بينهم بشيخ شريف مش نزيل أسا وتتويتو تستيقو حزبو حقيقة كلا موي تي مامبيلة جابو حزبو ماشي تيو عندي شيء بواتو كي تسايدا شفانيزة ميتينغ أبو نينجي ميتينغ نينجي شفانيزو كلا شي بات نفسي شيء باش تشاونا واتو شيكودا ترفع حزبه فايدة za حزبه تقول يا كمان رجال ها كمان رجال وانت ميجي حمر تجو ميجي واتو فاهمين ايه لانه ما وقت في المحل في ليلو فنيزة ايه فنيزة ميتين كلش فنيزة تزبيرة من فرحاني ناي مرة نيجي جموزو جنا برامي فرحاني موزي نميناي موزي نبينا هيدرو لابد هو من هيدرو كل محل شنو علاقة جزء صورة معنا يتنبيه بس أنا بس يجفري كلا وتواميني كوني زسينا وتواميني أكو وهذا لو حناخد بينا أمو وخيرنا شيء وقاس قاسم دينكي فليتفضل مشكورة. السلام عليكم. وعليكم السلام. وأنت مع سنتين هرتا شركة أنا ومش أنا سوي معني وذلك سوق بنقاوينا أنكم واحد إلينا يا محدث قرية ما أنت هو سمي حسبيا بدينت يهرمرنت وما أنت أنا رمنا إنا هو المناخ الشير أن سمينه مع الدهما نجي من سفر دير كي بعدين رجع ندرنا ومشى وأهل محمد إبراهيم دكتور مصطفى حاجي مانا علي دوميه إيوه الحاجية مانا علي شركة وسوينا وقت بدنا نسوينا لكل هذا ما عندنا صور دقة شيء إن معنا شركة عن فريق سنو أو غير خشيرة عن سمي سنو سيدا معناها وربحنت حمر نيجي كاي من محمد إبراهيم وربحنت توس شركة أو فريستها صحيحة مقدشة وربحنتي وأن كان رنتي وأد محسن تهاي محمد إبراهيم حدنا وحن كهلنا أرنت حزبك مدينة يهرم أرنت أنا وكل الله مجا غير برابر وحن عاد محدنا يعني محمد إبراهيم وربحنتي نوكيني ما أنت وأها إنا إسأكان بكي أو مثيرة هي مثلهن ويهن أما أبوانا أما أنا هنقدين ودياشة أما هنقدين السودان هذا حق الجيران يسأكان وربحنتي أسأكو فرحت عادي مد الواد حسبيان وحن رجالنا وحن مولانا فرق كالفرق يسس هذا مع أفراد بان مولانا حسبيان أساس كيسي مركل أساس هاي وهاد إلى دور خفوض بانهم لكن حد وحن رجالنا حسبيان إلا بلاريو لقد يقول حسبي مستقبله وغدا كان محترى ما أنت وحيالا بدن راجل ودك أوجين خاركود أنا بقول حسبي قالوا بعهني حسبي قالوا بعهني هاي حسبي ومستقبل كالسومالي ما أنت بريتو أما مستقبل كالدنيا صادرت هذا وأنا عادي أنا بعهني حسبي إن نسميه بروباغندا أما ميديا لكن لو يصير لو لا شيء maadaama xilka xisbiga keli a maanta ay tahay xisbiga ugu horeey oo leh dadka reer baraha marka saa darteeda waxaan ku adkeynayaa hadalka ama aan ku ballaarinayaa inaa xisbigan dhalinyarada naga maqan ama dadkii naga maqanba inay ayidaan oo ay ka dhigaan xisbiga iyaga ay leeyihiin مدة لبعض waxaan maleynaa future-ka dambe 4 sano soo socoto waxa dadku waxay isku diyaar garoonayaan macnaha xisbi oo masira deegaankooda
ama gobolkooda wax ka wixii lamid ah marka saa darteed xisbigan waxaan rajaynaynaa inaan ka dhigno xisbi mustaqbalkan dambe oo anakoo dhan ku faraxsan haddana la bilaariyo oo noqdo xisbi mustaqbal ah. midda labaad markii aan helnay warbixintii maxamed ibraahim aan ku noqona dib aan u noqonayaa maxamed ibraahim hadalaha uu soo qabtay asiga doctor mustafa iyo maana ahli doctoresa waxaan ku farxay runtii waa mid lagu farxi karo maadaama ay booqdeen isbitaalada ay booqdeen meelaha qaarkood ay sheegayeen maana meelihii oo hay-adaha turkiga ayagoo maana muddo yar ay ku tageen meesha oo haddana warbixintii ay keeneen isma laha waan ku farxay runtii inaa maanaa waqti yar ay joogeen ilaa heerka ay gaareen doctor mustafa waad ku maxsaneen maadaama weli meeshii la rabay xisbi ma gaarin waxaan maleynahay hadduu gaari lahaa meeshii la rabay waxaan maanta meel fiican mar lahayn laakiin waxaan ka rajaynaynaa xisbigan insha allah inuu noqdo mid mustaqbal ah insha allah saasaan rajaynayaa. أبو بكر أبا شيخي ناينا كشبك المعبيلي فليتفضل مشكورا. ما شاء الله الحمد لله. قاسمو ناينا نخوضنا محمد رفاعي كمانشستر نخوضو رسالة التليفون طرفا شرقي نكشف سلام وكفر. ودنا بورينا كنا نبش كماناني وتنتوني تو شكماناني خلافنا مالي نقعد ما درفاين خذنا بوريسا بسلامون نقعد ونتويت وتن شكمانة خلاف سواك ونرامين وتن وموي تبيله بلد إبادية بوانت وتن موي شكماناني إذ مجيد نتمر كتكيتو خلاف. تفضل أبو بكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله بموري ومن كن رازق. سكون أبو. مشكلة جالسين نقصر فيها. حزب مرجان وحزبه حزب البوليتيكا سوتشي جديني. نور فلكيرا حزبين لكن راي. جسا سي جابوني لذا محمد إبراهيم تاجميو أو وفد رسمي لازم كيتو معناه kisa wisu yoshiri mahala kule mtu wamini nao wajiri si daima usuloku wana relation kulu kandio nao kasasi kila kumatia mini doa hapo jabu ya mso kinaambia mbele si alhamdulillah alamin ya Mungu kumsabu anaye kumtomola karpo binadamu nima kisa jizamna swakini ya politika Somalia sawa ina kinendo ana wote vitu tunatambula watu wa hizbu khansa au abai wa irtibala au muhimu kisa Somalia ila sila chintu ina kabila lakini nakuna kabila mushkila maana ila sila ni jisana nakuna kabila maana isa ifanya chintu wadwa besha shan besha iwashila maana grupu ntano hizo wote na iwa maana Darudi ni hawia bila mrisi na nani wote kila moja bila hafia tena maana kila moja wadursieta wa rais wazara vitu fanyiza maana kagesinima la sile ujini hawia fulani huyo Darudi fulani taiko isa grupu hizo kila moja bila wawili Darudi na wawili inshallah na viteni na hawi na marehani na wenani wote wawili hawi wote au wako wawili digilmisha wote wawili na si awaje watu wachivilowa maana 0.5 sina si chiwe full point chiwe maana 0.5 chiwe 0.5 na si china wajili wawili kisa kaana maana mudaichi wanyo jaga tayiko kabia lakini yameso kinaambia Somalia mawaziri watano hiyo ni mahala ntiku mkuu kama Amerika kama England kukhadrufanya kitu si hashqadiri nane waziri moi wa jaga sita khadiri tanata waria watana ilmu kimaliza si hulana akisi lakini leo dhurufu ya chinayo
hiyo dakhari ya Somalia nzima haadiri tukula za watu hao. Lakini isa ya wanyizi disio Somalia nkasa sio barabara. Kasa kula moi udebar tafanya kwa waziri mitatu minne isa takujabu ila sila. Sasa tipata wa Somalia wote mimi usulaki ujabu sura. Sasa una ubahani watu wetu wa Somalia maana tangu east at west north and the south ilana because miaka 20 watu waishize karibu kadhuli maana kahoti kama wajana vitu wapetawala Somalia waberebere tawala wote waingilie yoni watu wengine wanakuishi kahoti ya sisi mahoti. Of course mimi ishize America meka kuna tano lakini still ni kahoti tu. Tambia isasi ashkari uko Inglaterra ni ashkari lakini aje uko Kenya uko Uganda uko Yamani sawana kintu kila chintu chisura chiko nayo chiwovu shtakiza chintu chisura niyo maadama buri wali muawari fakato wana haki sisi msaidire na iso konas fikra zitu ni moi nasi fikra yake yitu ni moi political karero ha na chia jisi shtakaranto kule moto kweta rai yake ya ina tampa naye takish hiyo nao ni jisio ya bure hiyo maana takumur sembi shikani hizbi nijibu shukuru kasana shukuru president ingiro huwa na hizbi wale vice president ya hizbi wale president de la Somalia example numa itakuwa zaidi isantase ingila jisitu o prime minister na hizbi naye kubila tijao na hizbi yake naye okay كل مرة فعل حزبي شريف رفع حزبي كل مرة فعل كخسان كيشو سيدا كوميرا سي أول شيء مرة وديشو شينا سول حزبي شينا سول حزبي بس لكن شو إيكو ومفهميني فقد لكن قل لا ياكل نقوم ينجنا من سول المركز وديشو بركة تكينا تحتنا هاي تفرق إذا شيئين إني شيء very sensitive very important شيء مهم يحزب فينون يشوف يبتوانو إنك ينادى لا economy الجواب صورة إيه حزب تقولاك أبو na Mustafa yake sero nini sero hiyo kazi hizbi fanyio hiyo itilazoea kufanya registrar process inakiinenda lakini katika hiyo interno yiko file iko katika interno waziri alimabuda tia zaya manzi okay hiyo nao ni kana hizbi ifanyisho watu isikodela ka hapa maadamu chisaidiro nasi watu wetu hapa walazini nao anzeni nao waambila ndonini maadamu naksaido nani doni ingefanya participare nachifanyize nako na hivi nako hapo komeli hiyo kazi ifanyishilo isa china sulani isa actual time example china sula kwa hada awajewantu very sensitive ha numa tagea istafanya kwa tofauti kwa Somalia lakini isa sensitive niyo example wako wantu hapa na yuzi warudilile sicho akomeze maana mini ziti zote zibashiza kahisa khtambulo yo siasa kule mona sura kenda mahala tu ibigira nkusi ambo maana sura kenda so jisio siasa ufanya compromise ifanywa ifaiza khalta sikomeze na kwa villa watu wao na kwa bishira nkusi allora ikiwa ni jisio si hizbitu akhiri bashtakujiba baadaye masai ha niyo maana hapa ifaiza khalta hiyo shikomeze jadire khalta hii tusho iwani inakodoa ikiwa mungu tunasema siasa ukaranta ukola na watu haya vena sulani mina sulani niyo faida mimi niyo faida ina adui siasa inayo maslaha hii niyo kakhisani o mungu amkodisho waqtao koda dari mini marka mkodisho wafeli iko yamini hakie mtu amini tachimo hii ni swali how isa tena hiyo nayo ni hiyo masajitu niyo baada isa ichiwao rekhanto wakodelo wakodizo yao tafano shtakujiba itakuambia na kwisi okay hiyo nayo ni hiyo tutakulaka hapo spend kera kule ha shtakoda mara nyingine isero chirasula rero
maadaama kodela inafanywa largare iyo hizbi chinasula fanya wavijana mape hapa isa kazi inda wajana si chadembe kana isa chanzize lakini wavijana wanabadilisho madaji uko isa Yusuf chinasula fanya magaawet hili example asasi yale wako asasi yasha umu Khasimu umu Sharif Asadi hapa umu Khazari hapa advice witu hata leo hata kesho hata hiyo ni injiniere Khasimu Asadi watu wa siasa wa zamani isa tena hiyo ni jisio lakini isa leo tunasula kwa hada Yusuf maana mjo xoghayaha qorsheynta na sportiga dhalinyarada takinada kaziyo takambiluha kazi yani sula kufanya xoghaya sero maanawo kimsula lero kuwaita kuwa international relationship tafanyo maana xiriirka caalamiga kuwaita shikamanisha yaita khadiro naita kambiluha yo kazi na tamsaid advice ka wato mujara wa مداج يزدود نفسك عندك تقصوا لكن ما اشتكى عندك اوكي انا مصطفى شكوديري كلا تشينو جيسيو كل مونتو معناه نو مبجانا تياري اهلا وسهلا كنا سولا مونتو معناه مبجانا سولا مبجانا اسمي اسا قول مبجانا وعوابيل من هذول مبجانا وينجين مبجانا جيسيو سينو مسيو وانا شيكه كزي وانا شيكه si maanaye lakini shikiwakomeze chiwaonye chiwaandikie chifanye chiyene lakini kazi inaende jisa ikodela xoghayaa tacliinta waxbarashada Maxamed Ibrahim tacliinta okay oo isa tena Khazari naye mukarka ma advice witu iyo ni apo ni chisalilo chinasula isa tena okay hizbiyitu inaye yeriko jisi itakuwa chihaba harfu mtatu UDP United and Democratic Party UDP hizbiga midanta iyo demokratiga perché Somalia watu tawatili sistira haibi lakini sitakubadila jisi wa nao hizbiga midanta iyo demokratiga na ijenio United and Democratic Party in English. Assalamu alaikum. Fungula. Waxaan maanta halkan ugu nimid xisbiga mideynta iyo dimuqraadiga oo halkan shir ku qabtay magaalada London waxaanu jecelnahay inaanu taageerno golaha wasiirada cusub sida cadaalada ah loo dhisay ahna bilaab wanaagsan ay ku kaceen madaxweynaha iyo prime minister waa bilaab wanaagsan horumar leh oo dadka isku keeni karo xisbigeena magaciisu waxaa la yiraahdaa midayn waa midnimo waxay ku imaan kartaa in dadka la mideeyo for that reason waa ayadeena waa soo dhaweyneynaa waxaana ku qoran qodobkeena haddana wax kastoo wanaagsan in xisbiga uu raaco wixii xunna waa diidi doonaa waxaa kaloo dhiman waxaan rabaa inaan taageerno gabadhayna aan dhahno magaceeda aan sheegno Marian Khasi oo dadaalkeeda ay dadaal muujisay intaa waqti meesha ku maqneed ayaa waxaa loo magacaabay boosas badan waxaan leenahay iidana ilaaha uu sahliyo waxaana rabnaa si hadday burci sheegay xildhibaanka in yani dadka aan midayna anaga waxaana la yiraahdaa xisbiga midaynta iyo dimuqraadiga qofka inuu dimuqraadi ah wuxuu rabo inuu sheego in la mideeyo dadka marka dadka oo fikradaha xun fidfidanayo oo ama suuqa beenta ku sheegayo anaga maaha anaga wixii gardarana waa diidayna wixii wanaagsan waa garab siinayna gabadheena haddii ay wasiir noqotay ay dadaalkeeda ku keensatay burcina waxaan leenahay isla shaqeeya anagana waad wada shaqeynaynaa wixii wanaagsan waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa
dowladda rasmiga ah ee ka dhalatay dalka Soomaaliya muddo 22 sano kadib oo adduunyada laga wada aqoonsaday waxaana soo dhaweeyay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maadaama ay bilaabeen bilaab wanaagsan oo ku dhisan cadaalad ay nasimeen shanta beelood Soomaaliyeed waxaana uga codsanaynaa in ay dastuurkana ka bixiyaan 4.5 inay ka bixiyaan ay dadka simaan taasoo keeni karto isjecel dadka dhexdoodii tafaruqana oo dhammaan doono waxaan kaloo halkan ku taageernay golaha wasiirada cusub ee la dhisay waxaana la magacaabay Maryan Khaasin oo loo magacaabay wasiirka horumarinta bulshada oo ka kooban 5 wasaaradood waa howl adag howl ballaaran waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay u fududeeyo waa xisbigana wixii wanaagsan oo dhan in uu la shaqeeyo ayuu diyaar u yahay waxaan haddana uga mahad celinaynaa maamulkii hore jiray oo meesha wanaagsan soo gaarsiiyey waxaana laga rabaa dowladda cusub inay meesha kasii qaado ee dalka ay ku soo dabaasho amni nabad haddii kale horumar ma la gaarin karo haddii ayn amni jirin amniga waa in lagu dadaalaa laga shaqeeyaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa in ay dowladda la shaqeeyaan waayo dad la magacaabo kaliya waxba ma samayn karaan haddii ayn dadka Soomaaliyeed aynan fikrad ahaan cilmi ahaan wax kasta ku raacin waxba ma hagaagayo marka waxaan ilaahay walaalkaasu ilaahay u fududeeyo waxaan leenahay guul saasna ha lagu wado madaxweyne prime minister gudoomiye baarlamaan waxaan leenahay hoosh aad bilowdeen si fiican baad u bilowdeen sidaasna ku wada hanigala arko waxaan leenahay xilka ilaahay ni fududeeyo anagana garabkiinaan joognaa wixii wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Media, warbaahin caalami